Čak i za nas lijevo. Za nas su lijevo. Pravnata upotrebi, Opel Weber, hvala. Kako se fino vidi. Iglice u zraku, vitla lagano kreće, vuč stajle, da znate. Gdje je Papa hotel? Iza dva. Koja visina? 400 tu. Hello. Rekao hello. Hello. Prvi deseti. Prvi Tri deseti. u istom stupu. Na 500 metara. 520 čak. 520, 550. Penjanje metar i pol. Zadnji trzaj letačke sezone. Gdje je Bojan, je li on dole? Ne znam, ne vidim njega, sada cijelo vrijeme tražim. Iza nas je Pliva, u Pilatusu jednom, Papa Bravo. Ovo je Slavonski Brod iz zraka. Ono tamo ti je Blašković u Papa Foxu. A ovaj nam je u repu točno. Ovaj je točno iza nas. Vidiš ga, pogledaj ga malo. Vidim ga, aha. Lovi nas. Papa Bravo, repu si mi, jel? Da. Okej. Ima vidi.